Mga hinigugma kong kabugtuan, yan ang Domingo, amo an karuhaan nga Domingo han katuigan. Ang mga pagbasa yan nagpapahanomdom haaton han pagturunan han santos nga kasuratan nga tikang pa hatinikangan ang Diyos nagplano na in pagtirok han nga tanan nga mga tao nga mahimo nga usala nga panon. Isaías nagsusumata aton didahan siyahan nga pagbasa nga bisan ang mga lumalangyaw nga nadaraon han Ginoo nga nahigugma han iya ngaran nga naguukoy nga matinumanon dadadon ngadto han bukid han Ginoo nga mag-ukoy nga malipayon didto han balay han pagampo. San Pablo an apostol ngadto han mga hintil nagpahanomdom haaton didahan aton ikaduha nga pagbasa tungod han kinarawat niyo nga kaluoy, karawaton, liwat ni rayana an kaluoy an Diyos. Nangangahulugan ini mga inigugma ko nga kabugtuan, an mga hintil nagbag-o hira, inarawat hirahan Ginoo. Ngan tungod hini, na karawat nira ang pagtuo. Masisiring naton nga nahimo na hira nga mga sumuronod an aton Ginoo. Napasaylo an ira mga sala tungod han ira pagbag-o. Pagbaya han ira mga sala ngan pagkamatinumanon han mga sugo han Ginoo. Ini nahitabo mga inigugma ko nga kabugtuan tungod kay an mga Hudiyo pareho man gihapon na aton nagpipinakasala. Pero mga hinigugma hira an aton Ginoo nga Dios. Amo hira an pinili nga bungtuhan Dios. An Dios diri magpapasabaya han iya mga hinigugma an iya mga pinili. Kung iningahaw nga mga tao nga iya mga pinili, magbasol, magbag-o han ira kinabuhi, diri man tahira pababayan an Ginoo nga Dios. Pasasayloon hira han ira mga sala. Ini mga inigugma ko nga kabugtuan nagpapakita la nga kung maakseptar la kita han aton pagkamakasasala, babag-ohon naton an aton kinabuhi, maano man kita nga mga tao, ang Diyos makarawat man taha aton. Didahan Ebanghelyo, Jesus nagdayaw han pagtuo han babayi nga taga Kanaan. O gintuman niya an iya pinangangaro bisan kun hiya usang nga langyawanon. Ini mga inigugma ko nga kabugtuan tungod kay ini nga babayi nga langyawanon nagpakita han iya dako nga pagtuo an aton Ginoo. Saring pa han aton Ginoo diri angay nga ang pagkaon han mga anak, kuhaon haira ngan ilabog ngadto han mga ayam. Anan ini nga babae nagsering tama gad Ginoo an imo siring. Pero bisan ngani ang mga ayam nakakakaon liwat han mga karakatak nga nahuhulog tikang han lamisa han agaron. Nangangahulugan ini mga inigugma ko nga kabugtuan.
nga iningahaw nga mga tao nga ginuhuna-huna nga mga magpakasasala, may dagyapon nira panahon, may nira higayon nga magbabag-o hirahan ira kinabuhi, magsusunod hirahan mga suguhan Diyos. Magiging matinumanon liwat hira. Sanglit an aton Ginoo nagsiring, pagkadako han imo pagtuo. Yana matutumanan ka han imo ginuungara. An siring pa naton Ebanghelyo, itumanta nga takna naupay an iya anak. Mga inigugma ko nga kabugtuan, an katalwasan diri la parahan balayhan Israel. Diri la parahan mga Hudiyo, kundi parahan nga tanan nga mga tao dinhi ha kalibutan. Waray usa nga diri igin-aapi ti kang gugma og pagtimangno han Dios. Diri ini nangangahulugan nga para la ini hadton mga kaapila han aton singbahan. Kaapi hini an nga tanan nga mga kategorya han mga tao, an mga langyawanon nga nagukoy ha aton mga kadalanan, an mga tagagawas nga diri miyembro han aton singbahan, an mga magpakasasala nga kinangangalsan han syudad, an mga kriminal nga naghihimakuri didto ha prisuhan. Como mga Kristiyano, an aton unta Gios amo an maging bukas, maintindi og nakarawat han mga tao, han nga tanan nga mga komunidad, tuluuhan, mga lugar, mga pinulungan, kamutangan ha sosyedad, og mga ginawian. Ang rason mga hinigugma ko nga kabugtuan, tungod kay an aton Ginuso Kristo namatay og nabanhaw para han nga tanan, og hiya amo ang Ginoo og manunobos han nga tanan. Aada mga hinigugma ko nga kabugtuan igin papakita an kamahigugmaon han Dios para han nga tanan nga katawuhan. Siring pangahaw di dahiton Ebanghelyo ni San Juan, ura-ura god hin kadako an paghigugmahan Dios san kalibutan. Nga waray niya pasagdi an kalibutan nga mahingadtula hin karatan. Lugod iya ginpadara an iya bugtong anak base pinaagi ha iya an kalibutan matalwas. An aton Ginuso Kristo kinanhi ha kalibutan. Siring paniya, kay an anak han tawo, kinanhi, diri pagtuman han iyala kalugaringon nga kaburoton, kundi pagtuman han kaburoton han iya langit nun nga amay. An kaburoton han langit nun nga amay, amo nga waray mawara hin bisan usa. Bisan usa. Karuyag sidngon mga inigugma ko nga kabugtuan, kinanhiya, para kita nga tanan matalwas. Bisan kun kita magpakasasala. Kan amoy ni mga inigugma ko nga kabugtuan nga kita liwat, ginaagda niya. Masugad kita haiya, mahigugmaon, mapinasayloon, maluluyon. Sering pa niya, kung ako naghigugma haiyo, magsihigugmay man kamo, hausa kog usa. Sugad hanakon paghigugma iyo. Ang paghigugma ni Kristo, wari kondisyon. Ang paghigugma ni Kristo, nagmamalasakit, nagtataya pa han iya kalugaringon, para lahan kaupayan han iya ikasitawo. Sanglit bisan mga kaaway, bisan hadton mga tao nga nagpapakuri imo, nagpapakaraot, nagbubuhat yung karatan, kaangayan
gihapon higugmaon. Tanglitan naton Ginoo na siring higugmaa an imo mga kaaway. Pagpakaupaya adton mga tawo nga nagpapakuriha imo. Mga inigugma ko nga kabugtuan, ang Diyos naninimangno han nga tanan nga iya mga anak waray iginagawas, waray eksepsyon. Kundi kita nga tanan iya pinanginginano kay dako an iya paghigugmahaton. Mga hinigugma kita niya nga tanan. Sanglit diri man ta kita pagpapasibayan. Ano ang kaangayan la naton buhaton? An aton pag-akseptar, an aton kaluyahan, an aton pagkamakasasala, an aton karwaton, nga waray iba nga magdadarahaton hin katalwasan, kundi an aton Ginoo nga Dios gudla. An aton Ginoo Kristo nga kinanhi nagmalasakit, naghalad haniya kinabuhi, tubtub kamatayon para kita nga tanan mabuhi di dahaiya.